Lijep pozdrav svima. Tema su električni sustavi koje ćemo isto rješavati, znači raspisujući diferencijalne jednadžbe, odnosno koristeći Laplaceovu transformaciju. Kod električnih sustava poznajemo neki osnovne elemente. Mi ćemo koristiti ovdje tri osnovne elementa. A to prvi od tih je zavojnica koja ima svojstvo koje se zove induktivitet. Označava se sa L. Pad napona na zavojnici jednak je umnošku induktiviteta i derivaciji struje po vremenu. Znači ovo je formula, odnosno zakonitost koja vrijedi za zavojnicu. Znači da je UL jednako LD i L po dt. Drugi oblik te formule, ako tražimo struju, ona je jednaka IL0, znači nekakva struja u nekakvom početnom trenutku, plus 1 kroz L integral od T0 do T UL dt. Ako na ovu jednadžbu primijenimo Laplaceovu transformaciju, dobijemo da je UL od S jednako S, L i L od S. Odnosno, možemo to pisati kao ZL puta IL. Ono što nam je, znači, napon kad je jednak nečemu puta struja, to nešto zovemo impedancija u općem obliku. Odnosno, U je jednako Z puta I. To možemo nazvati poopćenim Ohmovim zakonom za bilo koju vrstu elemenata, bilo kakvu impedanciju. I onda iz toga izlazi da je SL jednako Z za zavojnicu, odnosno impedancija zavojnice je S puta L. I to je jedan od znači tih Ohmovog zakona je jedan od stvari koje ćemo stalno koristiti, znači jedan od zakonitosti koje ćemo stalno koristiti rješavajući električne sustave. Za zavojnicu je, rekli smo, Z, L je S puta L. Drugi element koji ćemo ovdje obraditi je otpornik. On ima svoje svojstvo fizikalno koje nazivamo električnim otporom. Odnosno pad napona na otporu jednak je, odnosno na otporniku jednak je umnošku struje i otpora. Odnosno UR jednako R puta IR, drugi oblik bi bio IR jednako UR kroz R. Ako primijenimo Laplaceovu transformaciju, dobivamo opet da je UR jednako R puta IR, naravno sad u S domeni. Iz ovog možemo izvući da je impedancija otpora jednaka upravo električnom otporu otpornika. Odnosno, u drugom obliku IR je UR kroz R. Znači ZR je jednako R. Impedancija otpora je jednaka otporu. I treći element koji ćemo koristiti je kondenzator sa njegovim fizikalnim svojstvom električnim kapacitetom. I definicija je da je struja kroz kondenzator jednaka umnošku kapaciteta i derivaciji napona na kondenzatoru po vremenu. Odnosno I je jednako C puta du po dt. U drugom obliku, ako to integriramo, dobit ćemo da je UC jednako nekakav početni napon, UC 0 plus 1 kroz C, integral od T0 do T i C dt. Ako na ovu formulu primijenimo Laplaceovu transformaciju, dobivamo da je IC od S jednako SC UC od S. Odnosno, da je IC od S jednako UC od S kroz ZC od S. To je poopćen Ohmov zakon. I iz toga izlazi da je ZC 1 kroz SC. I tako smo definirali sva tri elementa koje će nam biti potrebna. Dakle, i sva tri znamo izraziti njihovu impedanciju. Možemo postaviti Ohmov zakon za te elemente i kao takvi ćemo to koristiti u rješavanju električnih strujnih krugova. Osim toga koristit ćemo dva Kirchhoffova zakona. Znači prvi Kirchhoffov zakon ili Kirchhoffov zakon za struje govori da je suma svih struja koja ulaze u neku točku mora biti jednaka sumi svih struja koje izlaze iz neke točke, ili ako uzimamo u obzir predznake tih struja, dakle neke ulaze, druge izlaze, pa imaju različite predznake, da je jednostavno suma svih struja
u nekoj točki jednaka 0. Dakle, u ovom primjeru bi imali da i2 i i1 ulaze u neku točku, pa ih uzimamo na primjer s plusom. Tako da je i1 plus i2 jednako i3 plus i4, i3 i 4 na primjer izlaze iz te točke. Ili ako pišemo sve s jedne strane i1 plus i2 minus i3 minus i4 jednako 0. I to možemo za svaki čvor, za svaku točku koju nam je potrebno postaviti tu jednadžbu. Drugi Kirchhoffov zakon ili Kirchhoffov zakon za napone govori da je suma svih padova napona u nekoj zatvorenoj petlji jednaka sumi svih izvora napona u toj petlji. Drugim riječima, ako idemo iz neke točke, recimo iz ove točke, sve okolo, izbrajamo napone koji se tu nalaze. Ako dođemo opet u istu točku, došli smo opet na isti napon, znači to mora biti jednako 0. Uzimajući u obzir naravno predznake tih napona. Ako struja teče, znači izvor napona, koji je ovdje označen sa plus i minus, po konvenciji označavamo da taj izvor napona tjera struju u krugu od plusa prema minusu. Znači u ovom smjeru kako je označeno. Za pasivne elemente, znači ove koje smo obradili, a to su otpor, kondenzator, zavojnica, otporni kondenzator i zavojnica, u onom čvoru gdje ulazi u taj element struja, znači to bi bio ovaj čvor za otpor, tu se postavlja plus predznak, pada napona na tom elementu, u onom koje izlazi postavljamo minus. I tako za bilo koji element, znači struja putuje u ovom smjeru kroz kondenzator, plus minus, plus minus. I ako onda je u jednoj petlji, znači idemo od jedne točke do druge, nailazimo ovdje na minus, pa možemo to pisati s jednim predznakom, recimo plus. Znači onda nailazimo na plus, pa pišemo minus u R, minus u C i nailazimo na UL, minus u L. Vraćamo se u istu točku i to onda mora biti jednako 0. Ili u ovom obliku da su ovi padovi napona, znači UR, UC i UL, zbrojeni moraju dati ovaj izvor napajanja u ovom krugu. I to je drugi Kirchhoffov zakon. I sad koristeći Ohmov zakon za elemente koje smo nabrojili i dva Kirchhoffova zakona možemo riješiti bilo koji strujni krug sa tim elementima. Osim toga imamo neke specifične situacije, tako da možemo, kad imamo serijski spoj više impedancija, možemo to zamijeniti sa jednom impedancijom. Dakle, struja kroz serijski spojene impedancije je jednaka kroz svaku impedanciju. A pak naponi, znači na recimo impedanciji Z1 imamo pad napona U1, Z2 U2, pa tako ih možemo imati bilo koliko, na Zn imamo UN. A ukupni napon od svih tih impedancija je U, koji je upravo suma tih pojedinih napona. Pa u biti imamo U je jednak U1 plus U2 plus sve do UN. Ok. Svaki od tih padova napona je definiran samo ovim zakonom za tu impedanciju. Tako da je U1 jednako I puta Z1, U2 je I puta Z2, UN je I puta Zn i tako za bilo koji napon između. A ako tražimo zamjenu, odnosno jednu zajedničku impedanciju koja će biti ekvivalentna u matematičkom smislu svim ovim zavojnicama, onda je u ovom krugu U jednako I puta Z. Znači u ovom ekvivalentnom krugu. I sad ako to sve uvrstimo što smo rekli, u ovu jednadžbu za sumu napona, imamo da je I Z, znači zamjena za ovaj napon U, jednako I puta Z1 plus I puta Z2 plus i tako dalje I puta Zn. Odnosno, ako I možemo izlučiti ovdje, pa u zagradi imamo Z1 plus Z2 plus tako dalje sve do Zn jednako I puta Z. Odnosno, ako to sad podijelimo s I, koji je s lijeve i s desne strane jednak, dobivamo da je ekvivalentna impedancija više serijskih spojenih impedancija jednostavno suma
serijski spojenih impedancija. Znači Z jednako Z1 plus Z2 plus i tako dalje sve do Zn. Kod paralelnog spoja impedancija imamo da nam je napon jednak na svim impedancijama, a pojedine struje teču kroz pojedine impedancije. Tako i jedan teče kroz Z1 i 2 kroz Z2 i tako dalje. Suma svih tih struja mora dati ovu ukupnu struju koja odlazi prema svim impedancijama. Znači ukupna struja ovdje je označena Si, ona se dijeli na I1 i 2 i tako dalje. Ako uzmemo ovu neku točku, onda jednostavno imamo da nam je I jednako I1 plus I2 plus sve do IN. Znači to nam je ova jednadžba. Ohmov zakon za pojedine impedancije nam daje da je I1 jednako U kroz Z1, I2 U kroz Z2 i tako dalje. I ukupno, ako gledamo neku ekvivalentnu impedanciju tih paralelno spojenih impedancija, U je jednako I puta Z, odnosno I je jednako U kroz Z. I sada ako u ovoj jednadžbi za sumu struja, znači Kirchhoffovom zakonu, zamijenimo ove ukupnu struju i ove pojedine struje, dobivamo da je U kroz Z jednako U kroz Z1 plus U kroz Z2 plus i tako dalje U kroz Zn. Odnosno U možemo izlučiti na ovoj strani gdje imamo sumu tih struja, pa je U množi 1 kroz Z1 plus 1 kroz Z2 i tako dalje sve do plus 1 kroz Zn i to mora biti jednako naravno U kroz Z. Odnosno 1 kroz Z jednako 1 kroz Z1 plus 1 kroz Z2 i tako dalje. Odnosno ekvivalentna impedancija više paralelnih spojenih impedancija je jednostavno suma recipročnih vrijednosti pojedinih impedancija sve na minus prvu. Znači 1 kroz Z1 plus 1 kroz Z2 i tako dalje sve na minus prvu. Kod paralelnog spoja samo dvije impedancije, tu ćemo možda izvesti samo malo jednostavniju formulu. Znači Z je jednako 1 kroz Z1 plus 1 kroz Z2 sve skupa na minus prvu. Ako to svedemo sad na zajednički nazivnik, a to je Z1 puta Z2, dobit ćemo da je to Z1 plus Z2 kroz Z1 puta Z2 sve skupa na minus prvu, odnosno ako sad izokrenemo taj razlomak na minus prvu, dobivamo da je Z jednako Z1 puta Z2 kroz Z1 plus Z2. Dobro, ovdje imamo jedan primjer, znači serijski spoj tri impedancije, imamo ulazni izvor napona i traži se koliko je napon U2 u ovisnosti o vremenu, te prijenosna funkcija U2 kroz U1. Zadani su elementi R jednako 1, L jednako 1, C jednako 2, U1 je sinus T i početni uvjeti UC od 0 i L od 0 je jednako 0 i moramo to pronaći. Pa to nam ide ovako da postavimo Kirchhoffov zakon za napone. Tako da nam je U1 jednako UR plus UC, odnosno U2, i plus UL. Odnosno, ako ovdje uvrstimo definicije tih elemenata, U1 je I1R plus 1 kroz C integral od 0 do T I1 dt plus L di1 po dt. A napon na kondenzatoru je U2 jednako 1 kroz C integral od 0 do T I1 dt, znači ovo što smo ovdje uvrstili u C ili U2. I sada ako na to primijenimo Laplaceovu transformaciju, dobivamo da je U1 jednako I1 puta R. Ovdje imamo 1 kroz C, transformacija integrala ide u 1 kroz S i puta I1 plus L, transformacija derivacije je S puta I1. Na ovom drugom, naravno, ovdje smo već izvršili U2 1 kroz SC puta I1.
Do istog rezultata se dolazi ako se napiše jednadžba za serijski spoj impedancija, to jest drugi Kirchhoff zakon, direktno u S domeni. To jest U1 jednako I1 puta ZR plus I1 puta ZC plus I1 puta ZL. Ili R plus 1 kroz SC plus SL puta I1. Ovo je naravno zajednička impedancija, znači ekvivalentna impedancija ova tri elementa. Tako da R plus 1 kroz SC plus SL je zajednička impedancija ove tri impedancije. Znači ovo i puta struja koja teče mora dati izvor napona koja je u tom krugu. Ako to sad svedemo na zajednički nazivnik, dobivamo ovo, znači S na kvadrat LC plus SRC plus 1 kroz SC. U2 je 1 kroz SC puta I1, naravno. I sad možemo iz druge jednadžbe, znači dijeljenje druge jednadžbe sa prvom, dobiti upravo onu prijenosnu funkciju koja se traži. Dakle, ovdje smo imali U2, ovdje imamo U1, jednako ovom, odnosno ovom puta ova impedancija. Ako podijelimo ovu jednadžbu s ovom, dobivamo upravo prijenosnu funkciju. Znači 1 kroz SC kroz 1 plus RCS plus LC S na kvadrat kroz SC. I sad se ovi SC-ovi mogu pokratiti, dobivamo da je prijenosna funkcija ovo. Traženi napon U2 je naravno množenje ove prijenosne funkcije sa naponom U1. Znači G puta U1, odnosno pošto je sinus T bio U1, njegova Laplaceova transformacija je 1 kroz S na kvadrat plus 1. Ako sad uvrstimo vrijednosti elemenata, dobijemo 1 kroz 2S na kvadrat plus 2S plus 1 puta 1 kroz S na kvadrat plus 1. Ovdje možemo izlučiti ovu dvojku u nazivniku, odnosno dobijemo vani jednu polovinu. 1 kroz S na kvadrat plus S plus 0,5 puta 1 kroz S na kvadrat plus 1. Ovaj dio bi trebalo provjeriti da li se da rastaviti na dva polinoma prvog reda, znači ovaj drugog reda. Tu bi se dobilo da je, znači onaj dio pod korijenom je minus 1, minus 4 puta ovih 0,5, pa će doći negativan dio, to jest konjugirano su kompleksni polovi, tako da ne rastavljamo dalje. Ono što rastavljamo je na parcijalne razlomke, to jest ovaj izraz koji smo našli prije za U2. Moramo rastaviti na dva parcijalna razlomka drugog reda, nazivnici su znači ovi polinomi drugog reda i gore idu polinomi reda niže, znači prvog reda, AS plus B i u ovaj drugi CS plus D. Sad moramo pomnožiti sa cijelim nazivnikom, sa oba izraza u nazivniku, da bi dobili ovu jednadžbu, znači AS plus B množimo sa S na kvadrat plus 1, a CS plus D sa S na kvadrat plus S plus 0,5. I sve to mora biti jednako 0,5. Sad ako to još izmnožimo malo, dakle ovu zagradu AS na treću plus BS na kvadrat plus AS plus B plus CS na treću plus DS na kvadrat plus CS na kvadrat plus DS plus 0,5 CS plus 0,5 D. I sada izdvajamo sve jednadžbe uz pojedine potencije S. Dakle, uz S na treću imamo A plus C je jednako 0. Stoga možemo izraziti, na primjer, da je C jednako minus A. Dakle, imamo B plus 0,5 D jednako 0,5, to je uz S na nultu, znači B plus 0,5 D jednako 0,5. Iz toga možemo izraziti da nam je, na primjer, D jednako 1 minus 2B. Uzimamo sad jednadžbu uz S na kvadrat, B plus C plus D je jednako 0. U nju možemo uvrstiti za C i D ove supstitucije. Znači B minus A za C i plus
1 minus 2b jednako 0. Ok, uz to možemo sad reći da je b minus 2b je minus b. Prebacimo na drugu stranu, to je b, a s ove strane nam ostaje 1 minus a. Tako da sad imamo i supstituciju b jednako 1 minus a. I imamo još jednadžbu uz s na prvu, a to je a plus 0,5c plus d je jednako 0. Ovdje moramo uvrstiti sad supstitucije za c i za d. Dakle, a minus 0,5a, to je supstitucija za c. I onda imamo plus 1 minus 2 puta b, a b je 1 minus a. I sad iz ovog ćemo dobiti, znači ovdje imamo a, minus 0,5a je 0,5a, ovdje ćemo dobiti 2a, plus 0,5a je 2,5a, imamo samo jedinicu, minus ovih 2, dobijemo minus 1. Kad prebacimo na drugu stranu dobijemo 1, odnosno 2,5a je jednako 1, ili a je jednako 0,4. I sad moramo vraćati koeficijente a izračunati nazad i naći ostale koeficijente. Znači b je jednako 1 minus a, šta je 1 minus 0,4, odnosno 0,6. C je jednako minus a pa je minus 0,4. I d je jednako 1 minus 2b, odnosno 1 minus 1,2 ili minus 0,2. Sad kad smo našli te koeficijente, možemo samo naštimati na tablicu Laplaceovih transformacija. Tako da vratimo koeficijente u izraz, dobivamo ovo, znači 0,4s plus 0,6 kroz s na kvadrat plus s plus 0,5 minus 0,4s minus 0,2 kroz s na kvadrat plus 1. Odnosno, ovdje imamo ovih 0,4 moramo izlučiti van, jer nam ovdje treba biti čisti s. Tako da dobivamo s plus 1,5. 0,6 podijeljeno s 0,4 je 1,5. Nazivnik naštimavamo do punog kvadrata. Znači pišemo najprije s plus polovicu ovog broja koji je uz s, a to je 0,5. To na kvadrat. I ovdje imamo 0,5, ali ovdje dobivamo kad drugi kvadriramo minus 0,25. Odnosno 0,25, pa je potrebno oduzeti još 0,25 da bi to štimalo, odnosno ovdje će nam ostati 0,25. U ovom drugom dijelu podijelimo odmah na dva dijela, ovo je čisti sinus i kosinus, tako da oni u brojniku kod kosinusa imamo samo s, a kod sinusa neki broj. Tako da odmah podijelimo na dva razlomka. Ovdje imamo znači minus 0,4 s kroz s na kvadrat plus 1 i minus 0,2 1 kroz s na kvadrat plus 1. Ovdje onda podijelimo ovaj razlomak na dva dijela. Znači s plus 0,5 nam treba ostati i ovaj drugi dio je još plus 1 nam fali ako je ovdje 0,5, pa to pišemo u ovaj drugi razlomak. 0,4 je bio ispred cijelog razlomka, pa kada ga podijelimo na dva dijela treba biti i u jednom i u drugom dijelu. I imamo ovo. I ovaj dio koji se odnosi na čisti sinus i kosinus ostaje isto. I sad su ovo tablične transformacije. Ovdje moramo još dopuniti sa 0,5. Dakle, ovo nam sve štima. Ovdje je potrebno staviti 0,5, ali onda moramo ovaj 0,4 podijeliti s 0,5 pa dobivamo 0,8. I sad su to čiste tablične transformacije, pa nam U2 iznosi 0,4 e na minus 0,5t kosinus 0,5t. Plus 0,8 e na minus 0,5t sinus 0,5t, to je ovaj razlomak, minus 0,4 kosinus t i minus 0,2 sinus t. Sve množimo sa step t da naznačimo da nam odziv vrijedi samo za vrijeme t veće od 0. I ovdje dobivamo taj odziv skiciran. Dakle, nakon
nekog vremena. Kako je ova prijelazna pojava će trajati, znači ovdje je otprilike 2 sekunde ta vremenska konstanta za ove elemente, znači za ovu prijelaznu pojavu, za ovo eksponecijala puta sinus i eksponecijala puta kosinus. Otprilike, znači 2 sekunde je ta vremenska konstanta i otprilike ako uzmemo 5 puta taj prijelaz, znači negdje 10 sekundi došli smo u stacionarno stanje. Nakon toga ćemo imati samo ovih minus 0,4 kosinus te, minus 0,2 sinus te, a to je negdje nakon 10 sekundi, znači to je ovaj dio i to će se sad ponavljati. A ovdje vidite kako imamo ipak nekako nadvišenje i tako dalje, znači ovaj dio je prijelazna pojava, a ovo je sad stacionarno stanje i taj odziv se ponavlja jer je ovo uzrokovano ulaznim signalom, odnosno pobudom, znači U1, a ovo je, ovdje se još nadograđuje dio koji se odnosi čisto na sam sustav. U primjeru 2 imamo ovakav strujni krug, paralelni spoj L i R i sve skupa serijski sa C. R je 1, L je 2, a C je jednako 1. U1 je step T, početni uvjeti su 0 i traži se da pronađemo sve napone i struje u krugu, to jest njihove prijenosne funkcije u odnosu na ulazni napon U1. Kirchhoffovim zakonima dobivamo za napone, znači da je U1 za napon u petlji, znači U1 je URL, ovaj napon koji je na paralelnom spoju R-a i L-a, plus UC, odnosno U2 napon koji je na kondenzatoru. To možemo ovaj UC izraziti kao 1 kroz C integral od 0 do T i 1 dt. Za Kirchhoff zakon za recimo ovu točku ili ovu točku, znači gdje struje, gdje se dešava grananje, I1 ulazi u krug, teče kroz L i kroz R i onda se opet spaja u I1 koja ide kroz kondenzator. Za ovu točku možemo napisati onda da je I1 jednako IL plus IR. Odnosno, ako uvrstimo ovdje ove zakonitosti za L i R, imamo da je I1 jednako 1 kroz L, integral od 0 do T, T0 do T, ULR dt plus URL kroz R. Iz ove dvije jednadžbe imamo dvije nepoznanice I1 i URL, pa ih možemo poslije riješiti. I još ostaje ovaj UC izraziti samo kao 1 kroz C od 0 do T i 1 dt. Nakon što bi našli I1 mogli bi iz toga naći UC. Primjenom Laplaceove transformacije imamo da je I1 jednako 1 kroz SL URL plus URL kroz R. Odnosno ako se to sad izluči, 1 kroz SL plus 1 kroz R sve skupa puta URL, odnosno ako se to svede na zajednički nazivnik, R plus SL kroz SLR puta ULR je jednako I1. Sad ako to uvrstimo u Laplaceovu transformaciju one prve jednadžbe, znači Kirchhoffov zakona za napone, imamo da je U1 URL plus 1 kroz SC I1, odnosno ako sad uvrstimo U1 da je jednako I1 SLR kroz R plus SL, znači obrnuto od ovog, plus 1 kroz SC puta I1. Odnosno, ako sad ovo izlučimo, imamo da je U1 jednako SLR kroz R plus SL plus 1 kroz SC sve skupa puta I1. I ovo se može svesti na zajednički nazivnik kasnije, a I1 je onda U1 kroz ova zagrada. Odnosno, ako svedemo na zajednički nazivnik, dobivamo ovo. Drugi način bi bio da najprije nađemo zajedničku impedanciju ovog spoja i onda napravimo serijsku vezu sa kondenzatorom. Dakle, ZLR je
impedancija L-a puta impedancija R-a kroz zbroj tih dvije impedancije, znači SLR kroz SL plus R, odnosno 2S kroz 2S plus 1 ili S kroz S plus 0,5. Kad smo ovo napravili, mi smo u biti dobili ekvivalentan krug koji se sastoji od ZLR-a u seriji sa C-om. Nakon toga možemo naći, pošto je serijska veza ova dva elementa, zbroj u biti tih dviju impedancija, znači ZLR plus ZC, odnosno SLR kroz SL plus R plus 1 kroz SC. Iako to svedemo na zajednički nazivnik, dobivamo da je ukupna impedancija ovo ovdje. Odnosno mi smo sad dobili ekvivalentan strujni krug koji se sastoji samo od ove impedancije Z. I dakle naponi struje u tom možemo izračunati samo iz ovog. Naravno uvrstimo još vrijednosti, svedemo na, izlučimo dvojku iz brojnika i iz nazivnika i dobijemo da je ukupna impedancija S na kvadrat plus S plus 0,5 kroz S što množi S plus 0,5. Sada provjeravamo nule brojnika izraza za ukupnu impedanciju jer je polinom drugog reda. Pa provjeravamo da li se da rastaviti na možda polinome prvog reda. Dakle, uvrštavamo minus 1 plus minus korijen iz 1 minus 2 kroz 2. Znači ovo je negativan dio, odnosno imamo konjugirano kompleksne polove. I ne rastavljamo dalje ovaj polinom, nego ostavljamo kao što je. I sad ukoliko želimo naći ukupnu struju, koja je jednaka i struji kroz kapacitet, ulazni napon dijelimo sa ukupnom impedancijom. Po ovom zakonu, znači imamo ovaj ekvivalentni strujni krug, U1, imamo Z, a onda nam je I1 U1 kroz Z. Dakle, ovo. Odnosno, ako uvrstimo izraz za impedanciju, dobivamo ovo, i ako ovo sredimo, dobivamo S što množimo S plus 0,5 kroz S na kvadrat plus S plus 0,5 i puta, pošto je U step T, 1 kroz S. Ok. Ovo dopunimo do, pošto se S i S krate, ovo dopunimo do punog kvadrata, dakle stavljamo ovdje S plus i polovicu ovog broja koji se nalazi uz S, ovdje je 1, pa stavljamo 0,5 na kvadrat. Ovdje smo imali prije 0,5, ali ovdje dobivamo još 0,5 na kvadrat, šta je 0,25, pa treba oduzeti od ovih 0,5, 0,25 koji izlaze tu, i ostane nam 0,25. U brojniku imamo S plus 0,5, tako da nam je ovo naštimano prema tablici. I inverznom Laplaceovom transformacijom dobijamo da je to e na minus 0,5t kosinus 0,5t step t. A prijenosna funkcija po ukupnoj struji bi glasila, dakle mogli smo iz ovog dijela uzeti, prijenosna funkcija bi nam bila i1 kroz u1 po ukupnoj struji, znači ovo, i onda bi samo podijelili s ovim dijelom, znači dobili bi u biti to je 1 kroz z, odnosno SL plus R puta SC kroz S na kvadrat RLC plus SL plus R. Odnosno, ako izokrenemo ovo u brojnik, onda dobivamo u brojniku S što množi S plus 0,5, a u nazivniku S na kvadrat plus S plus 0,5. I time smo dobili prijenosnu funkciju po ukupnoj struji. Naravno, mogli smo najprije izraziti prijenosnu funkciju i onda množiti ju sa U1 da bi dobili izraz za I1, svejedno. Ali ako moramo stalno ispitivati za neke druge ulazne napone, onda nam je zgodnije naći najprije prijenosnu funkciju, koja je onda uvijek ista za neki krug, a onda množiti sa ulaznim naponima i tražiti ukupnu struju. Ok, našli smo ukupnu struju što smo po ovom ekvivalentnom strujnom krugu. I ona izgleda ovako, znači e na minus 0,5t kosinus 0,5t izgleda ovako. Dakle, kad smo u nuli, onda je e na nultu 1, kosinus od 0 je isto tako 1, pa krećemo od jedinice, dok kako idemo prema beskonačnosti, ovaj dio ide prema nuli
i završavamo na nuli. Naravno ovo se može ili skicirati ko što smo ranije, ako idemo ručno skicirati, napraviti ovu funkciju e na minus 0,5 s jedne i s druge strane ove stacionarne vrijednosti koja je 0 i onda unutar toga otprilike sa kružnom frekvencijom koja je ovdje zadana sa kosinusom nacrtati taj odziv gdje su ove eksponencijale ovojnice ovog odziva. Ili naravno naći ekstrem pa to skicirati. Naravno prijelazna pojava traje nekih, znači pošto je ovdje 0,5 vremenska konstanta, odnosno 1 kroz to je vremenska konstanta, znači otprilike 2 sekunde. Ako uzmemo 5 puta tih 2 sekunde dobivamo negdje da za 10 sekundi dolazimo u stacionarno stanje. Ok, napon na kondenzatoru možemo naći tako, znači ako gledamo ovaj ekvivalentni strujni krug, dakle sad nam je I1 poznata, I1 prolazi kroz C, kroz kondenzator. Ako množimo I1 sa, u S domeni naravno, sa impedancijom kondenzatora, dobivamo napon U2, odnosno UC napon na kondenzatoru. Tako da je U2 1 kroz SC, ovo je impedancija kondenzatora, puta I1. Odnosno, I1 nam je izgledao ovako, a 1 kroz SC nam je ova impedancija kondenzatora, pa se ovi dijelovi pokrate i dobivamo da nam je ovo napon na kondenzatoru. Odnosno, ako podijelimo sa U1, ovaj izraz dobit ćemo prijenosnu funkciju napona U2 kroz U1, znači napona na kondenzatoru, to jest SL plus R kroz S na kvadrat L RC plus SL plus R. Odnosno, ako podijelimo sa ovim LRC, tako da nam S na kvadrat ostane slobodan, dobivamo ovaj izraz. Odnosno, ako uvrstimo vrijednosti, dobivamo da nam je ta prijenosna funkcija S plus 0,5 kroz S na kvadrat plus S plus 0,5. I kako polinom nazivnika ima konjugirano kompleksna rješenja, potrebno je prethodni izraz podijeliti na parcijalne razlomke, znači S plus 0,5 puta S na kvadrat plus S plus 0,5 i puta ovaj ulazni napon 1 kroz S, znači to nam je sad U2, ovo nam je G, ovo nam je U1 i ovo sve skupa daje U2. Dijelimo na jedan polinom drugog reda sa AS plus B u brojniku plus C kroz S i množimo sa cijelim nazivnikom da bi našli koeficijent. Dobivamo AS na kvadrat plus BS plus C što množi cijeli ovaj polinom, znači CS na kvadrat plus CS plus 0,5C. Iz toga možemo izvući da je 0,5C jednako 0,5, to je C jednako 1, to je uz S na nultu. B plus C uz S na prvu je jednako 1, to jest B plus 1, koliko je C je jednako 1, odnosno B je jednako 0. I uz S na kvadrat imamo A plus C da je jednako 0, odnosno A je jednako minus C, odnosno minus 1. I sad vratimo te koeficijente, dakle imamo da je U2 minus S kroz S na kvadrat plus S plus 0,5 plus 1 kroz S. Odnosno, ovo treba dopuniti do punog kvadrata, dakle opet ista priča, to smo već radili. Na onom, znači na pronalasku ukupne struje, tako da je ovdje S plus 0,5 na kvadrat plus 0,25, odnosno ovo je 0,5 na kvadrat. Gore ostaje S i ovaj dio prepišemo. Odnosno ovo sad treba podijeliti na dva parcijalna razlomka, tako da ovdje moramo dodati 0,5, a onda je oduzeti, minus 0,5. Tako da u ovom prvom dijelu imamo minus u brojniku S plus 0,5 kroz S plus 0,5 na kvadrat plus 0,5 na kvadrat. I onda imamo ovaj minus 0,5, znači ostaje plus 0,5 kroz isti taj nazivnik, plus 1 kroz S. I na to primijenimo inverznu Laplaceovu transformaciju prema tablicama. Znači 1 kroz S ide u 1, odnosno u step, jer ćemo sve množiti sa step.
Ovaj dio ide u kosinus, dakle e na minus 0,5t, ovih 0,5 puta kosinus 0,5, ovih 0,5 t plus e na minus 0,5t puta sinus 0,5t. I sve skupa znači sa step t. Tako smo našli U2. Odnosno on izgleda ovako. Dakle, kad smo u nuli, onda nam je sinus 0 pa nam ovaj dio nestaje, a imamo 1 minus, ovo je isto tako 1 pa krećemo od nule. U stacionarnom stanju ova dva dijela sa eksponencijalama iščezavaju i ostaje samo jedinica, tako da završavamo na jedinici i naravno ovdje, ko što smo i ranije, pa vi možete probati to skicirati. Za naći napon na zajedničkoj impedanciji ZLR, znači za napon na zavojnici ili na otporniku, možemo se poslužiti ovim ekvivalentnim krugom gdje je to najvidljivije. Dakle, imamo struju I1, imamo zajedničku impedanciju ZLR. Ako ih izmnožimo, znači po ovom zakonu dobivamo ULR. Znači ULR je ZLR puta I1, odnosno ako uvrstimo supstituciju za I1 da je U1 kroz Z, dobivamo da je ULR ZLR U1 kroz Z. Odnosno prijenosna funkcija ULR kroz U1 je ZLR kroz Z. Ili ako uvrstimo za ZLR ovo što je i za Z ovo što je, S plus 0,5 i S plus 0,5 se pokrate i dobijemo, znači vanjski puta vanjski S na kvadrat kroz S na kvadrat plus S plus 0,5. To je prijenosna funkcija po naponu ULR. A taj napon je ZLR puta I1 smo rekli, pa možemo iz toga izračunati, znači S kroz S plus 0,5 je ZLR, a S plus 0,5 kroz S na kvadrat plus S plus 0,5 je prijenos I1, izraz za I1. Istu stvar bi dobili da smo ovaj izraz GULR množili sa U1 koji je 1 kroz S. Pa bi se S na kvadrat u brojniku i taj 1 S u nazivniku pokratio i dobili bi upravo ovo jer se ovdje ovi S plus 0,5 pokrati. Ok, to sad dopunjavamo, znači u nazivniku je opet ista stvar, to smo već apsolvirali. U brojniku trebamo dopuniti da bude isti izraz kao u zagradi u nazivniku, znači S plus 0,5 i onda trebamo oduzeti 0,5, tako da rastavimo ovo na dva razlomka i onda ovaj dio ide u e na minus 0,5t puta kosinus 0,5t, a ovaj dio ide u minus e na minus 0,5t puta sinus 0,5t. Iako ovo želimo sad skicirati, znači u nuli nam je ovo 1, a ovo je isto 1, ovo je 0, tako da krećemo iz jedinice, dok nam je, kako idemo prema beskonačnici, cijeli ovaj e na minus 0,5t iščezava i ovo ide sve prema 0. Tako da nam je ovo, ovako izgleda taj odziv. Kažemo, ovo možemo naći kao i ranije, dakle ili traženjem ekstrema gdje je pa da ga možemo skicirati, ili ucrtavanjem e na minus 0,5t sa gornje i donje strane ovog stacionarnog stanja koje je u ovom slučaju 0, koji će nam biti ovojnica ove oscilacije. Primjenom Kirchovog zakona za napone možemo provjeriti da li su dva izračunata napona daju zadani ulazni napon. Dakle, ako se vratimo ovdje, ULR plus U2 moraju dati U1. U1 imamo zadano i ULR i U2 smo već izračunali. Znači U1 je step t, ULR je e na minus 0,5t kosinus 0,5t minus sinus 0,5t i U2 je 1 minus e na minus 0,5t kosinus 0,5t plus e na minus 0,5t sinus 0,5t sve step t. Odnosno, ovaj dio, znači
eksponencijale su iste, imamo kosinus 0,5t i ovdje imamo minus kosinus 0,5t, pa se ovi dijelovi pokrate i sinus u ovom dijelu je s minusom, u ovom dijelu je s plusom, pa se pokrati i ostane jednostavno da je step t jednako step t, znači nismo nigdje pogriješili, provjerili smo i sa Kirchhoffovim zakonom. Za struje kroz L i R možemo ih naći tako da ovaj napon koji smo našli u LR dijelimo sa impedancijom L-a, odnosno R-a i tako pronađemo struje. Tako za otpor vrijedi ULR kroz R, odnosno ako to sad uvrstimo imamo S kroz S na kvadrat plus S plus 0,5 jer je R jednako 1 i to rastavljamo tako da nam nazivnik opet dopunimo do punog kvadrata, gore u brojniku nam mora biti ista vrijednost kao u zagradi u nazivniku i onda ono što ostane namještamo na sinus, ovdje je već namješteno, znači ovo što je u nazivniku na kvadrat, ovdje mora biti na prvu. I Laplaceovom transformacijom dobivamo da je IR e na minus 0,5t puta kosinus 0,5t minus sinus 0,5t. Odnosno prijenosna funkcija, znači iz IR jednako ULR kroz R, odnosno da je to ZLR puta I1 kroz R, odnosno da je to ZLR kroz R, a I1 je U1 kroz Z. I sad ako podijelimo s U1 dobivamo tu prijenosnu funkciju koja se traži, da je to ZLR kroz Z puta R. Odnosno, ako uvrstimo sve vrijednosti dobivamo ovo i ovdje se S plus 0,5 i S plus 0,5 pokrate i dobivamo da je ta prijenosna funkcija S na kvadrat kroz S na kvadrat plus S plus 0,5. Isto tako mogli smo najprije izraziti prijenosnu funkciju, pomnožiti je sa U1 od S i onda dobiti IR. I to nam izgleda ovako, znači, pošto je R jednako 1, to nam izgleda isto kao napon u LR. Dakle, kreće od 1 i završava u nuli sa istim oblikom. Ukoliko je potrebno pronaći, znači, kroz zavojnicu, onda je IL ULR kroz SL, ovo je impedancija zavojnice. Odnosno, 1 kroz 2S, ovo je impedancija zavojnice, puta ovo 2S, puta S kroz S na kvadrat plus S plus 0,5, to je ULR. Odnosno, S i S se pokrate, ostaje 1/2, odnosno 0,5 kroz S plus 0,5 na kvadrat plus 0,5 na kvadrat. I ovo je sad E na minus 0,5t, ovih 0,5t, puta sinus od ovih 0,5t. Sve skupa puta step t. A prijenosnu funkciju, dakle, IL je ULR kroz SL, odnosno zamjenom ULR-a je ZLR puta I1, a I1 je U1 kroz Z. I onda kad sve to uvrstimo, prijenosna funkcija nam glasi da je to, u biti prijenosna funkcija je IL kroz U1, odnosno ZLR kroz Z puta SL. I ako sve to uvrstimo, ovdje će nam se ovih 0,5 opet ovaj S plus 0,5 pokratiti. Ovdje nam se krati i S. I tako i dobivamo da je to sve skupa 0,5S kroz S na kvadrat plus S plus 0,5. I ako to idemo prikazati, znači E na minus 0,5T sinus 0,5T izgleda ovako. Znači ako krenemo od nule, onda nam je sinus jednak nuli, a u beskonačnosti nam je onaj E na minus 0,5T isto ide u nulu, tako da nam taj odziv izgleda ovako. Kažem, možemo ga skicirati opet na način da nađemo ekstreme funkcija i ovdje recimo vidimo do prijelazne pojave negdje do 10 sekundi koliko nam to puta koliko su ti ekstremi, tako da ako ih možemo prikazati, onda prikažemo te dvije točke i skiciramo između. Ok.
Isto kao što smo za napone provjeravali Kirchhoffovim zakonima, sad možemo provjeravati sumu struja, odnosno da je I1 jednako IR plus IL, jer se dijeli na dva dijela. I1 je n na minus 0,5t kosinus 0,5t step t. I R je ovaj izraz, znači 1 minus 0,5t kosinus 0,5t minus sinus 0,5t sve puta step t. I L je n na minus 0,5t sinus 0,5t step t. Ovdje odmah vidimo da nam je n na minus 0,5t sinus 0,5t ovdje u prvom izrazu s minusom, ovdje s plusom, to se pokrati i imamo izraze jednake na lijevoj i desnoj strani, znači nismo pogriješili, vrijedi nam Kirchhoffov zakon i provjerili smo da nam dvije te struje koje smo izračunali daje onu ukupnu struju koju smo izračunali. Lijep pozdrav svima!